Tubahaye ikaze rero mu ngingo ziba bikomeje kugenda bitangazwa birimo amakuru mu bya politiki, umutekano na diplomasi, by'umwihariko dukubitira mu gihugu cy'u Burundi tureba ngo bizindutse bite muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Turaza kugenda tureba mu gihugu cy'u Rwanda ibizindutse, tuza kujya ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turebe ibitangajwe n'inyeshyamba za M23, ndetse tuza kugenda tureba no kwiyongera gukomeye cyane kw'ingabo z'u Burundi mu bice bya Kivu z'Amajyepfo. Turaza kugenda tugaruka mu makuru menshi atandukanye, turebe igihugu cya Tanzania cyamaze kugira icyo gitangaza mu bibazo by'igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda gihanganamo, by'umwihariko yaba indani muri CNDD FDD ndetse yaba n'ibibazo by'umutekano wugarije iki gihugu cy'u Burundi. Ibyo byose turaza kugenda tubinyuramo kugira ngo tubaramburire ingingo mumenye ngo bizindutse bite. Bidatinze kandi turubuze kugenda dukubitira muri CNDD FDD turebe amakuru azindutse, aho bivugwa yuko muri CNDD FDD abaturage bamaze kugenda bigumura bavuga yuko ryaba ari ishyaka ry'ikinyoma cyangwa se ari umugwi wa politike w'ikinyoma, kubera yuko ngo kuva mu ntango y'uyu mugwi wa CNDD FDD mu by'ukuri ibintu byakomeje kugenda bisa naho bidogera, ariko nyamuneka bakabasha gutwika inzu bagahisha umwotsi. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo, ariko nyamuneka kera kabaye noneho ibibazo bya Reverien Ndikuriyo na Perezida Evariste Ndayishimiye byamaze guturika, benshi ntacyo bakiramira, byamaze kugenda bijya hagaragara nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye agaragaje yuko mu by'ukuri haba hari benshi bagenda batanga amategeko, by'umwihariko ari abagumyabanga ba CNDD FDD, ariko nyamuneka bakavuguruza bimwe mu bitekerezo umukuru w'igihugu yaba yagiye atangaza. Ibyo muraza kugenda mubyumva muri audio turibuze kugenda tubabwira, ubwo uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yakomeje kugenda avuguruza bimwe mu byemezo bikomeye cyane bya Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi mubizi neza yuko umukuru w'igihugu ijambo rye riba ari itegeko, cyane cyane yuko abyemererwa n'itegeko nshinga. Ibi rero bikavuga yuko uyu mugabo isaha n'isaha mwakumva afunzwe cyangwa se akaba yarugwa, nk'uko mu gihugu cy'u Burundi ubwo buryo bukomeje kugenda bukoreshwa. Ariko nanone uwo bita Prime Niyongabo yavuye ku izima, yemera ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye amubwira, yemera kohereza izindi ngabo zigera mu bihumbi mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, nyuma yuko uyu mugabo mukuru w'ingabo yari amaze iminsi anangira. Hari amakuru yavugaga yuko hari hamaze kugenda hategurwa uwo bita Diomedi, Brigadier General Diomedi ari wari ugiye gusimbura uyu mugabo Prime Niyongabo, ariko nyamuneka Niyongabo yabona yuko ibintu bisa naho biri kugenda bimuhindukirana, akavuga ati nyamuneka iyo nyiri Muringa aje utega amaboko. Turaza kugenda tureba amakuru menshi agiye atandukanye, aho bivuga yuko nanone mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko mu buyobozi bukuru bwa CNDD FDD bamaze kugenda batoranya umukandida perezida, ariko nyamuneka amakuru yagaragaje ku munsi w'ejo, by'umwihariko igitangazamakuru cyandikira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi cya SOS Media cyamaze kugenda gisohora imwe muri raporo igaragaza yuko umukuru w'igihugu yamaze kugenda atakarizwa icyizere, ndetse aho bivugwa yuko CNDD FDD ishobora kuba izashaka undi mukandida perezida ugomba kuyiserukira mu matora y'ibihumbi 2027. Tuza kugenda tureba ku basirikare nanone bivugwa yuko bakomeje gutoroka igisirikare cy'u Burundi, aho bivugwa yuko bamwe bamaze kugenda bagera mu gihugu cya Canada, abandi Dubai. Amakuru rero aragaragaza yuko aba basirikare bari gushakira ibyangombwa imwe mu miryango yabo isanzwe. Bivugwa yuko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bamwe na bamwe bakomeje kugenda bahunga igihugu, ari nako imiryango yabo bagenda bayishyira mu kaga, kuko amakuru twakira nuko inzego z'ubutasi za CNR zikuriwe n'uwo bita Ildefonse Habarurima nyamuneka zamaze kugenda zegera imiryango y'abo basirikare bagiye baturuka igihugu, aho bivugwa yuko iyi miryango n'abatambukanyi bayo basa naho bacungishijwe ijisho. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo, tuze gukubitira kwa Denise Bucuma nkuru nziza turebe amakuru akomeje kugenda avugwayo, aho bivugwa yuko nyamuneka uyu nguyu yaba yaragiye ategura imyigaragambyo mu gihugu cyose, by'umwihariko kugira ngo yamagane ibikorwa bigikorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho mu minsi ishize aherutse kumwandagaza agaragaza yuko mu by'ukuri ngo waba utari muzima ngo uyobore abaturage bazima. Ibyo ni ibyaje kugenda bitangazwa n'uyu mudamu mutambukanyi Petero Nkurunziza utumva imiyoborere ya CNDD FDD, by'umwihariko Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi rero bikaba byamaze kugenda bituma Perezida Evariste Ndayishimiye aca agasuzuguro mu bagabo bagera kuri batatu.
aho bivugwa yuko uwo bita Prime Niyongabo yamaze kugenda ahabwa gasopo ya nyuma. Sibyo kandi umugabo bita Reverien Ndukuriyo nawe ibintu bikomeje kugenda bisa naho bimubana isosi. Ananone kandi abagabo barimo Barufyiri n'abandi bagiye batandukanye bagaragaza kunenga politike y'igihugu cya Neva, nyamuneka abo bose bakomeje kugenda bivugwa yuko ubuzima bwabo bwaba buri mu kaga. Turaza kugenda tureba umugabo Alain Guillaume Bunyoni uri muragirizwa yuko ngo igihugu cy'u Rwanda ngo cyaba gishyigikiye ifungurwa ry'umugabo cyangwa se itorokeshwa ryiwe, nyuma yuko ngo u Rwanda rwari gushyira muri tageti uyu Alain Guillaume Bunyoni ngari we ube watorwa cyangwa se ashyirwe ku butegetsi, nyuma yuko ubutegetsi bwa Perezida Evaristo Ndayishimiye bwaba bwamaze kugenda abuvaho. Bikavuga yuko rero bimwe mu bihano bikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiye atanga na amakuru y'ubutasi yagiye ahabwa na CNL avuga yuko uyu mugabo Alain Guillaume Bunyoni ngo yarimo arakorana n'abanzi b'igihugu cy'u Burundi, ndetse ngo yari haburaga gato ngo nawe asohoka igihugu ajye kuba nka General Niyombare yifatanye na Reditabara baze bagabe ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba ibyari byo hamwe n'andi makuru agiye atandukanye. Inshuti bavandimwe, reka tubasabe muze kudukora subscribe, mudukande like, share ibiganiro byacu mu by'ukuri bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye hose. Nibyo rero ka dutangira amakuru yacu mu bagumyabanga ba CNDD FDD. Ubu biravugwa yuko Reverien Ndukuriyo na Perezida Evariste Ndayishimiye bari kurebana ayingwe, nyuma yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda agaragaza yuko uyu Reverien Ndukuriyo yaba afite umugambi wo kumunyegeza cyangwa se kumuhirika ku butegetsi, by'umwihariko yaba binyuze mu buryo bwa kudeta cyangwa se kuzaba umwe mu bazahangana nawe mu matora ateganyijwe mu mwaka wa 2027. Bikavuga yuko abaturage b'igihugu cy'u Burundi bo bamaze kugenda mu by'ukuri abatakariza icyizere umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evaristo Ndayishimiye, bakagaragaza yuko uyu mugabo Reverien Ndukuriyo ari incabwenge ndetse afite n'amasomo menshi yize, ndetse akaba ari n'inararibonye muri politike y'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane yuko yakitinze nk'umusenateri aba umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD imyaka iri hejuru y'10. Ibyo rero ni bimwe mu bikomeza kugenda bigaragaza abaturage yuko uyu mugabo yahabwa umwanya wo kuyobora iki gihugu. Undi mugabo bita Agathon Rwasa nawe arimo aragenda ashyirwa mu majwi yuko ashobora kuba yahabwa icyizere cyo kuyaba yayobora iki gihugu, ariko nyamuneka ishyaka rye rya politike rikaba rigaragaza yuko mu by'ukuri nta mbaraga rifite. Ni ishyaka rya Iprona mu bihe bitandukanye ryakomeje kugenda rihangana na CNDD FDD, ariko abadede bo biragaragara yuko mu gihe batanga umukandida perezida bishimiye kandi bashaka, n'ubundi CNDD FDD igomba kongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero agakomeza kugenda avuga yuko ibi byose ari bimwe mu bikomeje kugenda biteza akaga gakomeye cyane ku banyagihugu, ndetse n'umwuka utari mwiza ukomeje kugenda waduka mu banyepolitike, bikaba bishobora kuza guteza impagarara ndetse n'intugunda mu baturage b'iki gihugu cy'u Burundi bategereje inshabatsiko bagomba kwitabira umwaka wa 2027. Ibibazo rero byo mu gihugu imbere cy'u Burundi nibyo bikomeje kugenda bituma benshi mu bayobozi bahagurukira rimwe bagateza imvururu, ndetse bakanerekana yuko ubutegetsi bwa Neva batabushaka, nyuma yuko ikibazo cy'ibitoro gikomeje kuba ikibazo. Ikindi kandi cyamaze kugenda agisembura abaturage b'abakomba Barundi ni impamvu z'uko hari abasirikare benshi bagiye bagwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, ubwo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeza kugenda yagirizwa gusenya intwazangabo z'iki gihugu cy'u Burundi. Ndetse mu bihe bitandukanye Denise Bucumi Nkuru nziza we yakomeje kugenda agaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi kigomba kuba cyarokorwa mu gihe umukuru w'igihugu ngo yaba arimo aragenda agishyira mu mpanga. Sibyo kandi hari ibindi bibazo bikomeje kugenda bigaragara, ibibazo birimo ruswa, igiturire ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye birimo biragenda biba. Murabizi neza umugabo wita Alain Kumana ubwo aherutse kugenda atangariza Neva yuko bamwe mu bifi binini byo muri CNDD FDD ndetse no mu gisirikare bakomeje kugenda bamutera ubwoba yuko bashobora kuzamuhitanira ubuzima, nyuma yuko yabimye igiturire ndetse yanze no gukorana nabo ku CNDD FDD. Ibintu byamaze kugenda bihindura nyuma yuko umugabo bita Reverien Ndukuriyo we akomeje urugendo rwe n'ubundi rwo kwiyamamaza cyangwa se rwo kwereka abarundi yuko bagomba kumugirira icyizere cyo kuba yakiyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka niko umwuka mubi hagati ye n'umukuru w'igihugu Son Excellence Evariste Ndayishimiye ukomeje kugenda mu by'ukuri wiyongera. Ibintu bikomeje kugenda bibahindukana umunota ku munota, ndetse nk'ubu biravugwa yuko muri iki gitondo mbere yuko inama yo ku itariki ya 25 iba, biravuga yuko rwose Perezida Evariste Ndayishimiye yateguje inama abakozi bose bakora muri Ntare Rushatsi, yamaze kugenda abashyira hamwe kugira ngo bagire byinshi baganira. Ni inama rero yabaye nyuma yuko mu by'ukuri hari amakuru avuga yuko hamaze kugenda habaho gucikamo ibice bibiri muri iri shyaka rya politike
by'umwihariko ndetse n'abakozi bakorera muri biriya biro bya perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Burundi bivuga yuko nyamuneka bari gukeza abami babiri, aho bivuga yuko igice kimwe kiri kuri Reverien Ndikuriyo, ikindi kikaba kiri kuri perezida Evariste Ndayishimiye. Ubwo turaza kugenda mu by'ukuri tubabwira uburyo bihagaze. Uyu mugabo Evariste Ndayishimiye ibintu bikaba bikomeje kugenda bimuhindukana, ndetse biravugwa yuko uyu mugabo yaba afite ubwoba bukomeye cyane yuko mu gihe Reverien Ndikuriyo n'ubundi yatanga imihoho muri CNDD FDD, n'ubundi yahita ashinga irindi shyaka rya politike rishobora kuhita rinagira abayoboke benshi, cyane cyane yuko uyu mugabo benshi mu ncabwenge mu gihugu cy'u Burundi baramuzi neza cyane. Ikindi kandi hari amakuru avuga yuko mu gihe uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yagira iki yakiyamamaza cyangwa se yashinga ishyaka rya politike, azorohereza abarundi bose, yaba abari muri diaspora, yaba abari mu bice bitandukanye, ndetse biravugwa yuko ashobora kuzanakorana n'abarundi b'abanyarwanda cyangwa se bahungiye mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2015 ubwo habaga icyo bita mandamano, cyangwa se ubwo habaga mu by'ukuri vurugu hariya mu gihugu cy'u Burundi, kudeta yapfubaga ikozwe na General Niyombare. Rero biravugwa yuko uyu mugabo kimwe mu cyatumye ashaka kwitandukanya n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD FDD ni ibyemezo bitandukanye Son Excellence Evariste Ndayishimiye agenda afata nyamuneka, by'umwihariko byo gufunga imipaka kugira ngo abaturage b'igihugu cy'u Burundi bahure n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ariko nyamuneka nyamara ari utubazo duto twa politike, nabo baturage bakabaye bemererwa kugaruka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, bakaba bakomeza ibikorwa byabo bari hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi rero mu by'ukuri bikahita bisa naho biteje akaga gakomeye cyane. Ariko nyamuneka abandi bakavuga bati uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu gihe yakikuraho bamwe mu bagabo b'incabwenge, barimo uyu mugabo Reverien Ndikuriyo, barimo abagabo nka ba Prime Niyongabo usanzwe ajejwe cyangwa se arongoye igisirikare cy'u Burundi, byaba ari akaga gakomeye cyane kuri ubu butegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye. Aho turaza kugenda tubabwira ibyari byo, ariko nanone andi makuru turi buze kugenda tubabwira nuko uwo bita Denise Bucumu Nkurunziza mu ibanga rikomeye cyane ngo yamaze kugenda ategura mu by'ukuri gushyigikira Reverien Ndikuriyo, ndetse abasa naho babyumva cyangwa se abasa naho bamuri inyuma bose azabashishikariza kuba bakurikiza cyangwa se bakurikira umugabo bita Reverien Ndikuriyo, akaba ari we waba umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi umwaka utaha. Nanone kandi tuza kugenda tugaruka ku bijyanye n'ingabo z'u Burundi ziri mu bice bitandukanye bya Kivu zombi, yaba Kivu y'amajyaruguru na Kivu y'amajyepfo. Tuze kureba akaga gakomeye cyane gakomeje kugenda kagwirira izi ngabo z'u Burundi, aho bivugwa yuko bagarutse hariya mu mujyi wa Uvira bazi neza yuko bagiye kuhita bawugumana. Ariko ubu ngubu amakuru aravuga yuko nyuma yuko inyeshyamba za M23 zisabye MONUSCO kuba ariyo yaza gukora ubugenzuzi muri uriya mujyi, biravugwa yuko ingabo z'u Burundi ziri mu mujyi wa Uvira zose zigiye kuvanwamo, mu gihe bitabuko nk'uko nyamuneka hakaba habaho gusakirana gukomeye cyane hagati y'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO ziri hara ku butaka bw'igihugu cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Ndetse amakuru aravugwa yuko nubwo bwose umupaka wa Kavimvira ugifunze, ariko nyamuneka biravugwa yuko ingabo z'u Burundi ziri kwinjira ku butaka bw'igihugu cya Kongo ziciye mu kiyaga Tanganyika, abandi bakaba baca hariya mu Cibitoke bagahinguka muri teritwari ya Mwenga, akaba ariho bari kujya kurwana. M23 rero nayo biravugwa yuko yaba ishobora kuba igiye guhura n'akazi gakomeye cyane, aho bivugwa yuko nyamuneka ingabo za Tanzania TPLF zamaze kugenda zigera hara ku butaka bw'igihugu cya Kongo mwibanga rikomeye cyane. Ariko nanone biravugwa yuko ababirigi barimo barakoresha drone zidasanzwe ndetse zifite ikoranabuhanga M23 kugeza isaha bataravumbura. Rero ibi ngibi byakubitiraho na operation ziri kugenda zikorwa, bikagaragaza yuko izi nyeshyamba za M23 zishobora kuza kugenda zihura n'akazi gakomeye. Tuza kureba mu by'ukuri mu gihugu cya Tanzania, tubabwire ibikomeje kugenda bivugwa. Jakaya Kikwete ntago ari kumva neza impamvu igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda mu by'ukuri kisanga mu ntambara zo mu bice bitandukanye, ndetse izi saha igihugu cya Tanzania kikaba ari cyo gisa naho kikoreye imizigo itandukanye y'abanyagihugu ba Tanzania b'u Burundi, aho bivugwa yuko ubucuruzi busa naho mu by'ukuri burimo buragenda bugirwaho ingaruka kubera yuko ifungwa ry'umupaka wa Kavimvira
gusubira biravuga yuko ryagize ingaruka ku bibazo by'ubucuruzi ku ruhande rw'igihugu cya Tanzania, kuko uyu mupaka mu by'ukuri niwo wifashishwaga n'igihugu cya Tanzania gukora ubucuruzi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero Tanzania yamaze kugenda isaba igihugu cy'u Burundi yuko uyu mupaka mu by'ukuri wafungurwa kugira ngo ubucuruzi burebe yuko bwakomeza kugenda bukorwa, mu gihe igihugu cy'u Burundi cyo kitabikozwa kivuga kiti nyamuneka ntago tuzafungura uyu mupaka kuko kuwufungura byaba ari uguha akanya inyeshyamba za M23 zikaba zakinjira ku butaka bw'igihugu cya Kongo kugira ngo baze kutuzengereza. Turaza kugenda tureba nanone ku kijyanye mu by'ukuri n'impunzi z'abakongomani ku munsi w'ejo bigaragambije mu buryo bukomeye hariya mu bice bya Gatumba, ndetse biravugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye umugambi we yari yaramaze kugenda apangira kuri izi mpunzi byamaze kugenda bimuhindukana. Son Excellence Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri na Reverien Ndikuriyo bari bamaze kugenda batangaza yuko izi mpunzi z'abakongomani zitari butaye kubera yuko ngo ku butaka bwaho amahoro ataragaruka, ndetse biravugwa yuko bamwe mu mpunzi zagiye zipfa zishwe na korera ndetse n'ibibazo bitewe n'imirire mibi n'uburwayi cyangwa se n'ibiki. Ibi byose byagiye biteza akaga gakomeye cyane, bihita bifosinga uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko agomba gukora ibishoboka byose akaba yaho umwanya mu by'ukuri izi mpunzi zikaba zasubira yaba amabanga ajyanye n'ibikorwa bye bitandukanye n'amasezerano atandukanye bakomeje kugenda basinya. Ibyo byose rero uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo abitsa amabanga akomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse benshi ntibatinya kugaragaza yuko mu by'ukuri mu gihe Neva yaba akuwe cyangwa se yaba umugabo bita Reverien Ndikuriyo yaba yiyomoye kuri CNDD-FDD, mu by'ukuri byaba ari akaga gakomeye cyane kuko amabanga yose y'uyu mugabo yaba yafite. Bikavugwa yuko rero Perezida Neva afite kurwana bikomeye cyane, akarwana uburyo agomba gukomeza kuguma kuri buriya butegetsi kubera yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo afite amabanga menshi y'imitungo ya Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse binavugwa yuko ukurikije akantu kajyanye nk'agashyari aba bagabo bafitaniye kubera yuko barwanye bose muri CNDD-FDD mu ishyaka ryahoze riri ku butegetsi, ubu amakuru akomeza kugenda avuga yuko mu by'ukuri ibi bintu byaba ari akaga gakomeye cyane, ndetse uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba agushije ishyano mu gihe bamwe mu bagabo baba bamaze kumwiyomoraho, barimo umugabo bita Prime Niyongabo, barimo umugabo bita Reverien Ndikuriyo. Amabanga yose y'uyu mukuru w'igihugu yabasa naho yamaze kugenda ajya ku karubanda, ndetse n'ubutegetsi biravuga yuko ari ntaho bwaba buri. Umugabo bita Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda agwiza ubushobozi bukomeye cyane bwo kwegera ndetse no kugira controle mu imbonerakure. Tubibutse yuko ari urubyiruko rwa CNDD-FDD, ariko nyamuneka biravuga yuko ikintu cya mbere uyu mugabo Reverien Ndikuriyo azakora namara kugenda yiyomora kuri CNDD-FDD, agomba kwita yigarurira uru rubyiruko rw'incabwenge, uru rubyiruko rwo muri uru rubyiruko mu by'ukuri bavuga ngo hari abo bita ngo ni ibishwi by'inkona, hakaba n'imbonerakure. Aba bose rero uyu mugabo ngo ni Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda abagiraho autorite, sibyo kandi n'izindi ncabwenge n'abandi bagabo bifuza impinduka hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane yuko abarwanashyaka benshi cyangwa se abaturage benshi igihugu cy'u Burundi gifite n'ubundi bumva politike ya CNDD-FDD. Ikibazo ni umukandida CNDD-FDD itanga, bakavuga yuko rero mu gihe CNDD-FDD yakanzura yuko Reverien Ndikuriyo ari we uzabahagararira mu matora nk'uko babyumvikanye ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye na Petero Nkurunziza bageraga ku butegetsi, yuko uko batangije urugamba rwose rwo kubohora igihugu nk'uko bo babigaragaza, bose bakabaye bazagabana uyu mwanya w'ubuperezida. Hari amakuru avuga yuko rero umubintu bitaga Petero Nkurunziza n'ubundi byari byo yagombaga gusigira Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye nawe ikirango cye kirarangiye, agihaye Reverien Ndikuriyo nawe biravuga yuko azasigira umugabo bita Ndakugarika cyangwa se umwite nabo bita Baratuza. Abo bose n'abagabo mu by'ukuri bigaragara yuko ngo bagomba kuzasogongera kuri iki cyanga cy'ubuyobozi bwo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Rero bikagaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi agomba kurya ari menge.